tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dinuti pa pa ng bakit? Unak man noon nakalive ka. Adamapan ko gatangan, kan aday process ko a papeles. San ka magayong nagtrabaho? Apay akas tatibadong. Naka-uniform ka Dakas ka de, no kayat ko tiyag uniform. masapol ka din. No? Awan magayong ti trabaho. Tapno makita dagiti tattao nga iti dakkel na kumpanya ti pagtrabahwak. Ay nawaw. No, di nakman pakibiyangan lakay. Nini, bakit kita ama? Ang mga lumakita nakatibos mo, ano katrabahoam, nakababain mo. Di ka di madanagan, amok ter aramidag. Agrubuat akon. Itay pa'y nga urayan nak ni Mari Estela. Mala, agan-anad ka man. Bakit? Nangag ko ti panagsasaom iti may sa akashir itay mare. Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwak kun kunammat ijay. Ay, tapno i-priority nak ko, mamare. Sapay adu dagiti nakangag mare. Ay, okay lang, mare. Awan ti bibiyang ko. Samay sa, pudnumat, mare. Pudnumat ti bagbagak. Sana mabalin a pag-urayon nak itinapayag dayjay. Kasano nga ino ada ng video ken ka. Amangan no ag-viral ka. Awan, mare. Mabuteng dayjay. Nagulimag dan tupay amin itay. Ay, kaasimot ti kashir nga imbabain mo mare. Ay, nawaw. Saan ko nga imbabain dayjay akasher, mare? Binagbagak lang. Tapno inton sumaruno kat amunan ti aramiden na. Anya dyan na damag ko bakit? Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabaho akong kunam kanumit itinapanan nyo kin ni Mari Estela. Ay, nawaw. Nagipulong dahil dyan nga Estela kan ka? Wen, nadakamat na idinagsabat kami dito dalan. Talaga dahil dyan babae. Umapan laang manan kanya, iso akasta. At dakano pa timbabain mo akahira. Awan timbabain ko lakay. Sinubraan naman ng tistorya na kan ka. Bakit? Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam, no dati pa pananyo? Anya ti panagkita mi ti bagim. Gaputa empleyado ka, iti dakgal akumpanya. Nababan, ti panagkita mo ka nagiti simple laang empleyado, ha? Diyak laang kayat apagururayan dakdagita at tao. Iso akas jeti na isawang ko lakay. Naganat ka bakit? Tama nga no makatumpong ka, itikaskin ka. O, anya ter aramidam dito'y balay, Mari Isabel. Unay kan, mare. Apay nagipulong ka kanila kay ko. Ha? Di ka man naging didiam mo dita? Ay, kamare, inistoryak lang kanila kay mo tinapasama. Kat, ita, naragsakan. Naragsak ka, iti inaramid mo. Sa anak anaragsak, Mare. Ti kayat mo siguro, agapa kami kanila kay kuanya. Awan iti panunot ko ti kasta, Mare. Inton sumaruno, di kan kayat akakuyog. Sumbungera ka magayam. Nasaysaya at pay, Mare. Jakmat lang ang kaya ti sumurot kan ka. Mairamraman nak iti kinalastog mo. Umay kailaang padigwan, Angkal. Agtukaw ka man, tadati kahit ko sa ludsudeng king kakanakan. Anya day ta, Angkal. Kasi kakanumat ti kadwa ni Isabel, hindi ang datiin babain na akahira. Siyak nga rod, Angkal. Anya ti pudno na pasama kaya. Jak nakita ta mo na nagpila, Angkal. Napanaklaang iti ayan na idinangag ko nga ibagbaga na ti kasjay. Ay, naibabain piman ti cashier iti day di a grocery store. Uray la makasangit. Oo na yan ti kasta ka, parunutan day ta kumarem. Gaputadak kala kumpanya ti pagtrabahuan na. Nangatumot time ti panagkita na iti bagina. Pudno day ta, Angkal. Talagaan na nga to ti panagkita na iti bagina. Iso adya kun kayat nga kuyog kami.
Mairamramanak iti kinalastog na, Uncle. Day kadilaan tigatangan nyo, ma'am? Wan, day talaang ngam ay na, nakabaybayag kalaunay mat. Pasensya kayon, ma'am. Trainee ak ngamin. Agad adalak pay laang, ma'am. Kat, kastalatan, pagururayon nak, iti mano a minuto ditoy. Pasensya kayon, ma'am. Narigat ngamin nagkamaliak. Amang ano sobra ti masingir ko kada kayo. Ay, abang man ti manager yo. Kaya't ko makasarita. Sana mabali na kasta-kastaan na ka. Itidakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwak tapno amom lang. Ay, nawaw. Anya kumano itidakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwam, sika, Isabel. Auntie Julia. Itayak pay laeng iti malikodam. Di siguro nakita. Kita saan anasaya at ti kastagalad mo? Trainee jay tao. Di mo ka di maawatan da ita. Di ka makibibiyang. Ta sana si katika sarsaritak. Bakit naman nakibiyang? Amom, itidakkel mo't laeng a kumpanya ti pagtrab-trabahwak. Ngam sa anak apa importante akas itidadto madita. Ako namlan asinaw akangangatuan no agsasao. Awato man ti ginatang kulakay. Ay, Madinsamot timod mo ita, Julia. talaga amadi. Ay, nawaw. Anyat na pasawa kaya? Naranaak pay laeng mo't dayjay nga Isabel iti pharmacy anapanak. Anya ko maitanong naranaam. Ay, talaga dayjay a babae. Ibabain na dagiti pada na nga agtrab-trabaho iti dakkel a kumpanya. Ha? Anyat kaya mo asawain? Agasem man, ta iti dakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwak kung kunanaki din ijay. Imbabain na ti maysa a kahera. Nagpalawag matpi man ti kahera at trainee paylaeng. Ad-adalan na paylaeng ti proseso. Iso a medyo nabuntog. Ngam ti puskol rupa a karupa. Nagadu ti lawlawatan na. Isawasan na kaya't ni ka anakan istilang agkuyog na. Tanda ka naman ang imbabay na di namin saan. Nababalaeng ti posisyon na iti pagtrab-trabahuan na. Ngam, ay nawaw. Nalastugan lakay. Ay, sos. Kasano ka rodan no may promote? Ay kat agdoble mo ti kinalastog na ah. Ha? Kakasta a tao ti rumbang a maikat iti posisyon da. Ay, irikap mo man tiri daw lakay. Ay, di anti Julia lang mo tilumamas ah. Kagurgurak launay day tabakat. Ay, nawaw. Anya ti inaramid akin kaya. Inbaba inak iti pharmacy di na minsan anagiddan kami. Amangan mag, nadating sawang mo adina na gustuan. Talaga kit di akayat na ti agpabida ah. Bakit? Awan mo ti makagabaw tapno agpabida. Di mo amo ti ugali day tabakat. Iso adi kag sasao iti kasta si kabili. Ngam, amok ti ugalim. No kayat mo, mapan ka iti ayan na, ta iso a mismo ti agistoryaken ka. Ay nawaw. Bakit? Mabana kita yung Uncle Antone. Ay nawaw. Apay a mapan kay Jay. At dati paramid na kanyak. Tarimaanag ka no tinadadahil at awad ah. Apay pay laang asikati na yabanda. Ay nawaw, di mo pa'y kaya. Taad dati mayat amang tangdan kanyak bakit? Isupay mo dayjay ah. Nalipatam ka din, ti saan mi anag kinaawatan, iti dayjay ahulya, idi na minsan. Nadaman ti di nagkinawatan kina Auntie Julia. Awanan ti bibiyang ko dita. Basta da kwarta, alisto ka man. Ta kahit kung ti makaurnong bakit? Di of ko ita, iso ang makisidline nakpailaeng kad Uncle Antone. Sayang mo't asidigkid di apagtrabaho. Tangdan mo, baro. Ay na, agyaman aklaw na yante. Bagbaga am ti asawa mo. Ha? Apit asawak ante? Nangato launay ti panagkita na iti bagin na. Saan pa'y an na i-promote iti pagtrab-trabahon na? Ngam no agsasao, kunamlan asino akang ngatuan. Naibaga nakadikan ka, asaan kami ang nagkinaawatan iti may sa pharmacy. Ante, gumura nga rod gada kayaw. Tabi nagbaga akpi man. Okay lang deta ante. Ano siyak nga asawa na, di nakdenggan. Di kahit na siguro kit sa bali at tao timang bagbaga kang kuana ante.
Ibagamkan ko na, nga amangan no day tapay nga ugali na ti pakaikatan na iti trabaho na. Nagado ang mabalin ko ang masabat. Si kapay laang mat. Ay nawaw, di nakasta-kastaan si ka Isabel. Si kakadilaang tadakarbengan na amang ibabain kanyak. Ay na Isabel, saan ka ngayon babain? Nalipatam ka din, ti inaramid mo ija parmase. Iti sangwanan ti ado a tao. Binagbagaan ka laeng. Apay ano si ka ti mabagbagaan ka nasakit tinakam mo. Ibagampay anabainan ka. Ngam di ka mo't maasyan ka dagiti simple laeng nga empleyado abas-bastosam iti sangwanan dagiti padam a customer. Deserve da day jay anya. Sa anak nga agungat no amuda ti aramiden da. Ti kunam kit di feeling entitled ka. Panagkunam ka di kat mayat ti kastangar aramidam. Ibabain mo lang ti kumpanya pagtrab-trabahwam no kasta ti aramid mo. Mapanak iti pagtrab-trabahuan day nga Isabel lakay. Di mo ibaga ngagpulong ka bakit? Aywan, tagruam day di atao. Maditi pa nagsasauna kanyak idinasabat ko di tadalan. Amom nga raw no sa dino tayan ti office da. Amok lakay, nag-research sa. At ang harong ti ebidensya nga ipakita mo no ag-report ka. At nag-video ak iti day nga altaw. Nas ka na makita ti boss na ti kastangar aramidan na no kastanga adda iti ruar. Ay, ang mga numaikat mo't iti trabaho na bakit kasi mo. Sana mabalin nga agul uli magtayo lang lakay. Dumakkel ti ulo day di ababay, nubaybayan tayo lang. Sa maysa, kasi dagiti empleyado abas-bastusan na. Uwan bakit di ah. Agreportak tapno pagadalan metlaeng dagiti empleyado analastog no kastangad dada iti ruar. Talaga nga awanan ba inday dya bakit? Napankit din nag-report iti office mi? Diyan ti hulya ka di ti dakdakamatan bakit? Wan! Agasa man tanapanakit din in report ka ni sir? Gunggunam ah. Isupay kit din na pagparikotak. Agsarita kami kanu ni sir inton madamdama. Basol mo mutlang ah. Api ngamin ang naglastog ka. May kataklaang iti trabaho. Makita na day dya bakit? Agsartan ka man bakit? Agpakumbaba ka ta si ka tinagkambalay. Agar-aramig kang tumot iti skandalo. Takanunungan pa'y laang mat day dya bakit? Kada kayo adwa, si ka ti kamali. Amumit apata sa katao bakit? Ure asawa ka no kamali ka. Makangag ka talaga kanya. Ay wala ante, oray janitor lang no iso. Agaplay ka nga rudan ka anakan. Mayat ijay apagtrabahuan. Ante Julia! Rumor ka dita! Ay nawaw, nimot Mari Isabel ti agpukpuk kaw ante. Namuan na siguro nga in-report ko iti boss na. Anya? Inikakit eleksyon, tapno saan nga agrom day ta babae. Maasya naklaunay iti cashier a binastos na. Anya nga iti ko na ti boss na ante. Bagbagaan da ka no. Rumor ka dita! Tanda na patagapagsaritaan ka! Amok nga da tao dita! Ante, rumor kayon. Ang mga numadadaal ti gitsyong. Apay mat nga in report na iti pagtrabahuak si kaabakat? Gaputa iso ti maiparbang. Ay nawaw! May katak iti trabaho iti kastangar aramidam! Inaramid ko lang no anya ti maiparbang. Kat! Naragsak ka itaan ah! Naragsak ka iti naramid mo! Tangiwat mo, Mari Isabel. May sakamat, Estela! Talaga ka di nga awan ti respetom iti padam a tao, Mare. Ala ipanakkel mo pa nga empleyado ka iti dakkel a kumpanya. Kita aglaang ano saan ka maikat iti posisyon mo. Bastos ka launay. Gaputa kaadwan ka dagiti biktimam kat agul ulimag. Ipagarup mo matan nga okay lang ti kastangar aramidam. Di mo usaran ti trabahom tapno mangibabain iti pada matao. Anya nga tano ag video tamanen ante. I-video ta ti mapaspasamak ta ag-report tamanen. Ha? Agrom dagiti empleyado akas ta ti galad na. Ay! Ibabag ta cellphone mo, Estela! Itay ka di pa yan naturog na antem ka na kan. Wanang kal, nasakit ka no ti ulo na. Ay nawaw. Apay ka raw.
Imay ngamin ni Mari Isabel itay, kat pinagsasawan na ni auntie. Apay kano nag-report iti office da. Daitan ti bagbagak. Isumatan ti puntiryaan dahi tanga Isabel. Gusto lang ang tinaramid ni auntie, uncle. Tapno mabawasan ti kinalastog day ta babae. Iso na lang nga tayo sumot ti umay na apaan. Di kay madanagan, uncle. Amamuyumot ni auntie. Saan apaabak day ta? Awanan lang ay. Ang mga numaikat ako niti trabaho. Ada ka naman na nagreklamo. Kasta ti ganabon dagiti empleyado ang nalastog. Ti mai-report iti busda. Diyak ang mo asino. Taluda ka numanan. Amangan mat no dagiti binastos mo idi ah. Diyak kaya't ti maikat iti trabaho klakay. Talaga maikat kay ti trabaho no kasta ti ugalim. Nakalaslastog ka. Hindi pa nga rapaap ko ti agtrabaho iti dakkel kumpanya lakay. No kasta nga rod, bakit? Aramidem ti may parbeng. Di kagbalin ang nalastog. Di mo idadawn ti padam a tao. Oray na nga to ti posisyon mo. Irespeto dagiti simple laeng nga empleyado. Naawatam. Ay, nawaw! Di mo usaran ti posisyon wenno trabahom tapno mang bastos iti padam a tao. Amangan no di mo mapupuutan kat isuntupay ti pakaikatam iti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Papaniti video okay na nga usarin tayo itong Sabado. Ha? Ay, uwan lakay. Nakasaritak idi na minsan pa eh. Kasta ka di. Kahit anyayan ti kunana. Kan mano ti presyo na. Presyong kaibigan uray 1,000 laeng ka no. Kan uray nasurok at 24 hours. Nasaya at angarod no kasta. Isudan to kanon ti mangitulod. Saan ada tayo ti mapanmangala? Wana, tapno makiragragsakdam at iti kasangay ta anak ta. Unlakay, isu ti imbagak ken kuana idinagsaran niyo inton Sabado nana. Ay awam bait balasang kaw. Apay kagay. Umay kayon to kumaidya balay nana. Kasangay nga mintay buridak nga anak ko. Adamat basit pagsasangwan tayo. Ay kastaya. Ay kauwan Palhani daytan ko naman. Umayak nga umay balasang kaw. Agyaman ak nana. Maala, panawan kayo pa eh. Tainak man dita balay da Melissa. Baring madanon ko. Ay, uwat adada ijay. Napalabas ko itay anagapoy jay ilay. Kastaya nana. Maala nga. Birthday ni Janice into no Sabado, Mare. Wan mare. Isu nga umay ka nga umay Wana, mabalin ka di mat asaan. Ngamnay, inton Sabadon ti birthday na awan pa'y mat nagatang ko arigalaw. Si kakit dimot mare. Uray awan regalom. Tinapatag umay ka. Ay, saan mabalin Mare?
Masapaak amapan iti ili inton bigat. Gumatangak iti regalok para iti inanak ko iti binyag. Adakan ka dahi tamare. Basta umay ka nga umay, ah. Wen ka day. Masapaak ton, tatumulong ak nga agluto, Maray. Agyaman na ka, mare. Awan anyaman na, Maray. Basta sika. Ay, wun gayam. Si kantumanlatan ti mangawis ka ni Kumari Minda. Ha? Ni, apay? Saan kan amapan iti balayda? Saanin, mare, tani. Rabi matan. Kan mabuta nga kadagiti aso da. Mala, siyak nga rudan ti makaam mo amang ibagakin kwa na, Maray. Birthday gayam ti anak ni Leti indun Sabado? Wen, Maray, iso mapantayaw. Apay ngayon nga taasaan nga may ijay balay? Ay na, saan mon apanunutan day ta? Imbilin na kanya kasya kung timang ibagakin ka. Anya? Rabi ingamin una yun, idi may ije balay. Iso saanin nagtuloy ang napan ije balay yaw. Kasta ka di? Ala mapantay to nga rod inton Sabado. Wen, Mare, intayo man mat makipalanit, tamno malanitan man mat ti subil ako nada. Ay, wala! Sigurado nga ado ti sag... Manggao kami latan. Ay, Mariminda, adupay ti makanidyo kusina adupay ti lechon kan cake ijay, adupay ti salad kan pansit. Alawan, Mari, manggao kami latta. O sige, makan kay latan ipapabalay yo. Asigasuwag man pa dagiti agsangpot a bisita. Sige lang, Mari. Oho, kunamad ka no asino dayjay aleti. Ha? Apay manin? Anya manin ti, di mo nagustuhan kiniliti. Kunamla no asino abak nang. Gapula ang tado ti handada. Jay la nagpalpalastog ti inararamid na itay birthday jay anak na. Anya? Una yan aya. Kunamla no isula ang ti makabaal nga agpa-birthday iti bongga. Anya ka din dahil nga ibagbagam si Kaminda. Ay, no ti anak tanto mo ti ag-birthday, mas bongga ti birthday nang ti birthday ti anak ni Leti kunak tumat. Ay, No ti pampanunutan na, kadyak kabaalan nga aggastos mat para iti kasangay ti anak ko, ay nagbidot kunak tumat. Oh, anya ngay dagitaan naka-folder nga imot mo, Mare. Ha? Masapol ko nga mindag itoy. Inak man ije ili. Padasok ti umutang iti lending company. Ha? Umutang ka, Mare? Uwan ko mari, ada nga min napatag a pangaramatak iti kwarta. So nga umutang akman mat. Kasta aya. Manungay ti utangam. Uray, 30K laang mari. Nay, nagdakkel mo tan, Mare. Basit na dayjay. Sana balit ka ba ulak mo't abayadan? Sa bagay matkit di Ala, ingka nga rudan, Mare. Ang mga numala daw ka pa, iti pagnam. Nadyak man na magustuhan ti gargaraw ni Leti idi kasangay ti anak na nana. Tapay anak ko namday taminda. Wan takunam lano isulaang ti makabaal nga agpa-birthday iti kasjay. Anya? Napanag ko na, katjay lang anak na tinag-birthday iti bongga dito ayan tayo, ay nagbidot ko naktumat. No kabaalan na, kabaalak mo ta. Uray kitaan yun to no birthday ti anak ko. Mas bongga ko naktumat. Ay nawaw. Kasta aya. Anak ka, di naktuwa lip-lipatan nga awisa, inuwain. Uray nga rod siyak, nana. Kastamat lang tinaibaga na kanyak idi na minsan. Pasikat ka no niliti kun kunana. Amumot tinday jay aminda. Nakaro ti apal na itipada na tao. Sa bagay, idi pa'y laang kat kasjayan ti ugali na. No di na kabailan nga artapan, dadailan na. Kasjay la dayta. Amok daytan nga ugali ni Minda, idi pa anggad. Ay, oo na yun, deja babae. Hala
Para makita no kasangay ito, medya anak na. Tanakuna na kanyak, amas bongga ka now, ngam ti birthday dya anak ni Leyte. Ay, nawaw. Apay nga takas dyan matan ti bagbaga ni Mari Minda itiliklik ko dak. Ha? Apa yan ba kayo? Anya man ang tibagbaga na kontrakin ka? Nagado ti na pananang ibagbagaan apasikat kano idi birthday ti anak ta. Anya? Apay ka nung anak ko na dahi ta? Diyak nga rod amula kay. Pampanunutak nga rod dagiti inararamid ko idi birthday ti anak ta. Awan mo ti amok asan anasayat nga insawsawang ko kadagiti tattao nga imay. Kaslasaan ka na iruwa mi ti kasdyeng ugali ni Minda. Amin na ba nagkat ikan na iti kay papanan? Sa bagay mo't kit di ah. Kansan lang rin ta. Nakaro ti apal na dahi. No saan na kabailan nga artapan di tao. Agarami di tiwagas tapno dadaulan na. Kasdyay lang. Ha? Apay nga takas di ti bagbaga na. Kat sa anak mo't makikumkumpetensya kan kwa na. Amom matunday jay. Di pa kasdyay ti ugali na. Ang mala. Mapan kay latta itinyawis na. Wen lakay. Mapan kami kadwak ti anak ta. Tapno awan mo't makunkuna naman. Wana, tapno maramanan nyo dagiti sagana ni Minda akas taunay ti panangipasikat na. Wen alakay. Narigat mo't no saan kami amapan. Sapay saan lang akasangay di anak na ti makagapo no apay anaghanda. Kasangay ken adanayon na apan nagpasikat na. Tapno maamuan ka no dagiti tattao akabailan na met ti aghanda iti bongga. Ay nawaw.
Mangan kayo lang kung kumare. Ay, wan mare, mangmangan kami. Ado pa di makan ijay kusina Aglaplap po sanan ti makan, iso amangan kayo lang. Ay, wan, Saan Minda. kayo magbabain Wan, Minda, mangan kami amangan. Ay, nawaw, nagadaw, ti sagana yaw. Ay, wan, ana. Amok nga ita kailaang manan ang makaraman iti lechon. No sa anak pa ang nagpa-birthday, saan kayo ang makaraman? Anya? Katuan mat. Ala, mangan kayo lata. Manulay Aldo, tinapalabas. Malipod na alpas si kasangay ti anak ta. Ita, kasla nakadagdag sin ti parikot mo. Oh, apay. Anyat parikot mo aya. Kuha. Ay, Naibos ngamin amin jay kwarta nga inutang ko, idi na panalawas lakay. Nausar amin, idi kasangay ti anak ta. anya. Wan lakay, hindi tatipod no. Parikot ko ita no sa dino ti pangalaak, iti pagbayad ko. Sapay itay pay nga umawag ti kolektor iti lending anagutanga. Naitan ti bagbaken ka. Imbagam kanya asikatagbayad san aya. Ha? Kundi pa birthday kay ti bongga, ngam nagtaon mo't iti utang. Tinakas na, kat awan pagbayad mo ita, salbag ka. Imbes at tulungan na. Ngam saan mo, takas tapay lang ti bagbagam. Kasano ko matulungan ka, kasi kami timutang. Abay, imbawon kaya ngamin. Di mo pinalunot nga awan to a source of income mo. Tapno ada pagbayad mo. Ti pinalunot mo lang amin. Ti panagpasikat mo. Anya? Lumakulong ka, gaboy ti utang mo. Ay, makamu ka. Anya? Umutang ka kanyak ko na, Minda? Wan ko mamari. Alamot dun Maasik ako mamot kanya. Awan at talaga ti amo ko na pagbuludak. Ay, oo na yan. Apay, awan na bate, itidakkel agatad nga inutang mo, iti lindeng. Ha? Wino, napan amin, iti birthday ti anak mo. Ha? Anya nga ita, adda ka dinagunod mo, iti kinapasikat mo a tao. Awan, agparikot ka ita, iti pagbayad mo. Naimbag kumamat, no basit lang agatad ti inutang mo. Ang saan mat? Mare, No nagrugyam ko mga inusarda dya iti uray basit a negosyo. Nasayaat ko ma. Ngam saan mo taimutang kalaang tapno adda pagpasikat mo. Tapno? Kunaan laang dagiti tattao akabailam nga agpa-birthday iti bungga? Ay nawaw, maghirap ka ngayon. Akan nga maawan ti may pautang ko kan kaminda. ha? Kunak ano ado ti kwartam. Ta nagpa-birthday kamat iti bongga di na panalawas. Nagado amakan kunaman. Ha? Kuha nga min nana. No awan nga min ti kwarta, saanan anas kan nga agpa-birthday iti kasjay kabongga. No nagtaod dumalang iti utang. Nana? Adaya nga min ti magunod maw no ibaga ti tao nga. Ay, imbagpay ni Minda ta kabailan na ang nagpa-birthday iti bongga. Hawa mamaganap maw. Anya? Saan adakas ti agpa-birthday iti bongga? No laki di ta ada kwarta. Ngimno kasta nga nagtaod iti utang sa awang pagbayad. Ay awan si kati marigatan. Ay, di nakiramraman iti parikot mo. Pangasim kumamot na alakay. Ang mga no adda amom akong parem ang mabalinta pag-utangan. Pangaasim. Anya? Imawag ngamin manon di kolektor itay. Sapay nakuna na ang mabalinak ka no ang makulong. No sa anak pa yung agbayad ita alawas. Ket, anya nga rug ngayon makulong ka. Gapu iti utang mo. Nasaysaya atin atap no ijay kan kulungan. Awan ton ti parikot mo ijay. Mangan maturog ko naman. Aniya? Ay, talagang awan pa nang isakit mo kanyak nga asawa. Panangisakit nga ibagbagam dita. Ket no nakalaslas tog kay di mutang ka. Ken iti nagpapasken ka. Ngem ita nga awan pagbayad mo. Kasta ti bagbagam. Aniya? Pangaasim tadi nakring na yan. Parikot mo da ita. Saan ko apakibyangan? Salbag
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasken agumatang ta iti ref, tama ko hilakay. Awan pa iti sweldok bakit? Naalak ti sweldok iti online job ko. Iso asyak pay laeng. Ay nawaw, saanin bakit? Nakababay mo ka. Sikat iti matang iti washing machine ganti be. Ita gumatang ka malay iti ref. Adamat kwartak lakay. Kadwang nakinton bigat tagpilit ha. Siya, kung ti pumaintin ka bakit? Anya ko matipagbain am lakay. Bumawi kan tuan, wag sweldo ka. Kasano makabawi ak? Kat manulang mati suswildwak iti trabaho. Gagangay na alakay. Ano sama? Tinapatag kat ada pagtrabahwam. Makaurnong kanto. Ay na, agyaman aklaunay bakit? Rimwar manan ni Makoy nga anak ta tapno agtrabaho. Rumbang laing tayo suti lalaki bakit? Saan mo't amabalin amat maturog ter aramidan na? Gapo ta iso ti lalaki, iso lang tagtrabaho. Nilisa nga'y, awan mo't anak da nga asikasun na. Ay nawaw, agraman day taba nagpakibiyangan pa. Wen tarumbang laang agtinulong da. Ay nawaw. Anya, Saan mo't amabalain, apapakpakan laang day ta babae iti anak ta. agulimag ka man bakit? Nasakit ti ulok ka na kita nga ibagbagam. Pang-aasim tadinak ikan iti paka-stressa. Sipud pay ide, kastakan at talaga ang dries. Yeah. Kaslawan bibiyang mo iti anak ta. Oray makitkitam nga grigrigat. Ay nawaw, anya nga grigrigat mo ta sasawam dita. Napanlaing nagtrabaho. Agrigrigat at dagusain. Nagturong manunday ta aruna iti ayan dalisa. Anya kumaita? Ang mga no agpadalos manen iti kuko, wano agpariban. Di mo pa'y kaya tapno napintas lahat at manugang tabakay. Ha? No kwarta matlaang ni Makoy nga anak ta ti gastusan na. Uray sanon. Nagrigregatan ti anak ta, gastusan na laang kadagiti bambanag nga awan mat kas-askan na. Nakitam ka raw, akwarta ti anak ta di ginastos na. Saan? Atap mula ang gayam ka. Nagsasaw ka, kasla sigurado ka. San man anasaya at gasta? Wanaw, umapal ka iti manugang ta. Ay nawaw, saan apulos? Iti anya agapaw nga apalak day ta atao? Tapno awanin ti ado asaw. Ikan kalagan iti pagpapintas. Che! Kas nakunakan ka. Awan tap apala. Masaya nga naklaang iti kwarta ang nagregregatan ti anak ta. Bagay mo lang unay ti kasta akulay ti buok mo, Marilisa. Ay na, agyaman na klaunay mare. At iti bayad ko. Ay nawaw, sobra day to'y mare. Si kakit dimot mare. Talaga aparakan ka dayta. Sigurado kan? Wen, kalalak lang ti sweldok iti online na trabaho. Naimbag ka pa'y mare. Uray adda ka lang dito'y balayo kat agsusweldo ka. Kasapulan mare. Iswakay kayat ko ti online at trabaho. Tasaan masapul nga kumyutak. Sa bagay, amare, dakdakkel pa'y siguro ti sweldom iti trabaho. Wen amare, dalar ti sweldok. Ngamin, kaadwan ka dagiti customer nga yar aramidan mi iti proposal ket negosyante iti abroad. Sika ano kayat mo mati ag-apply mare? Laptop kan wifi laang ti kasapulan. Jak mo ti proposal nga ibagbagam, mare.
Sa maysa, narigat para kanyak ti kakasta at trabaho. Taday talaang mat agriban, mangkulay ti buok ken agdalos iti kukutiam mo. Ay nawaw, itay pa'y nga agkaralabas ti katugangan mare. Agsipsipot siguro No sa anak nga agbidot, mamitlon alimabas. Hindi mo latan ikaskaso, mare. Nakita na siguro itay limabas ka iti paraangan da. Isung agsipot-sipot manan tapno adda imarites na. Atapin na siguro manan akwarta ti anak na ti pagpapintas ko. Anya ko maitano kwarta ni Makoy ti pagpapintas mo. Asawa na kamot. Big deal la unay iti katugangak, mare. Di na siguro amo nga damat na talgad at trabaho. Sa maysa, diyak kaya't agastusan ti kwarta ti anak na para iti kakastoy lang nga banag. Narigat ti maddan iti katugangan na managatap, mare. Mabit man lang, Rona. Adda ka di ba gam na napipita? Napan ka iti ayan dali sa itay. Anya manan ti impaaramid dahi a babae kan ka. Nagpakulay kan nagpadalos iti kukutigayam kuna na. Kunak tumag. Ay talaga aday ta babae. Agsaysayang lang iti kwarta. Saan asayang dayjay nana? Apay-pay lang agpapintas. Kat saan mat arom-romwar di tabalayda. Sagpaminsan laeng mat no makita ka romwar. Ha! Sayang ti kwarta ti anak ko. Iti kastangar aramidan na. Kwarta ti anak yun, nana? Ti amukat. Ay saus, di ka nagsauro na. Di mo ikalintagan ti ugali ti gayima. Adda manun ti impadeliver day ta Alisa. Anya nga taday chay lakay. Tinsamot biyag ti manugang tatibambantayam. Ay, amo kaun. Ay, nawaw. Eh, Makan ti impadeliver na. no kayat mau, di agpa-delivery ka, mate. Agluto aklaangan atap no makatipid ta. Isu alumukluk magday ta babae. Tamangan ter aramidon na. Kwarta siguro manan ti anak ta ti ginastos na. Ay, kaasi amakoy. Natsambaan na pailaang matikas ta klase ti babae. Imposible, mate. No saan nga amo ti anak tabakay. No ilimad na ngay, kasano ang makaurnong da, no day tagpapapintas kun mangmangan laang ti pagalistuan day ta babae. Unay kan bakay. Kasta ka na yun ay. Nyan. Jakmat maranaan alumabas ti anak talakay. Ay, dati ba sa apol mo kinimakoy? Napatid ko mati ibagak kun kwa na. No napatigayam, di mapankay tanda. Ay nawaw, jak kayat. Saan ko ang maibaga ti kayat ko nga ibaga iti anak ta, no adda ni bakit na. Anya nga minti baga mi ti anak taya. Di mo ibaga, nga ipulong mo manan ti manugang ta. Nasken ama amuan ti anak ta, no anya ter aramiden ni bakit na no awan di tabalayda. Kumporme ti pangigasgastusan na iti kwarta. Awan lang arudan ti trabaho na gastadora pay, ha? Kita, ang maganda si katimang dadail itinasaya at a relasyon da nga gasawa bakay. Naimbagla nga ang tanapanunot mo ti pumasyar dito'y balay anak ka. At nakatitibagam na nang? Nasken ama-amuam no anya ter aramiden ti asawa manakaw. Makapadahanag kayo mo nanang. Anya ti bagayo, aya. Saan lang asado ti asawam? Gastadora pay. Anya. Bagbaga amday ta Alisa. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasjay nga aramiden na. Nanang, idiritsuyo man ngaminan. No anya day tangar aramiden na. Day tapagpapintas natin into na rin na. Kan komporme amakan ti pagpa-deliver na di tabalayaw no awan ka. Amangan ko nak no di mo mapuputan kat maibosan ti sweldaw. Ni nanang mat. Kinapudno na. Kwarta ni bakit ko tigas gastusan na. Pangalaan na kumamat nga iti kwarta na kat tambay mo lang. Asino tinang ibaga kada kayo at tambay ta asawa?
Oray awan ti mangibaga. Ang muklatan na. Agkulkulong tumo di tabalayaw. Nanang, adda ti trabaho ti asawa. Online ti trabaho na. Kasla opisina ng online laang. Ah, aya, Dakdakkel pa ati sweldo na ng mitisyak. anya. Oh, anya nga ita bakit? Napabainan ka iti naamwam. Sana? Adda ka no ti trabaho ti manugang tata saan atambay. Imo na nga men ti ado asawom. Hindi ka pa nag-imbestiga. Adda magampi man ti trabaho di tao. Jaklat ta mamatay. Amok nga ibagbagalaang ni makoy tikas jay. Tapno saan ta amadismaya iti asawa na. Anyat amo tayo ngay. Amangan no ti online job na gayam ket illegal. Ha? Amangan no di tay amaw ket agpabayad gayam dita. Adday ta kamanay. Nagkurri man na ti kinamanagatat mo. Di ka mapan iti balay da. Tapno masungbatan da kita sa lutsud mo. Jak kayat. Amangan no sa anak amakarwar asibibiyag no adda ni bakit na ijay. Anya. Nakangiw-ngiwat kalaunay. Ngam kabuting mo magayam ti manugang ta. Anya timbaga ni nanang ken kama ko'y lakay. Kumkonforme ka no ti panghigas-gasto sa ti sweldo. Anya? Talaga napudot ti dara ni nanang mo kanya. Imbaga ken ko anang adda ti trabaho. Tijak ngamin kayat kinanang. Umun-una ti sa una. Imbagam kumaken ko na nga umay ngamin dito'y balay. Saan aday ta ikan na adagos iti kay papanan dagiti makitkita na. Pagat atapan nak pa yun. Inpalawag ko ti amin. Imbagak akwartam ti gasgastusan bakit. Tapno am muna. Ti adda siguro iti panunot na akin si kalaang trabaho. Gaputa makitkita na asag paminsan laeng arumwar ka bakit. Di na patyen nga adda tinatalged at trabaho. Bayam, syakto man ti mang sarongkar kaninanang iti ayanda, kalpasan ti bakasyon ko. Agsarita kamin tuman iti nalapat. Naimbag abigat yo, tatang. Nay, sigamit gayam lisa anak ka. Pasarabok para kada kayo, tatang. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay. Ada ka din ni nanang. Adda dita sa alas. Agbuy-buya iti tibay. Sumrek ka, tagkapi ka pa'y. Agyaman aklaunay, tatang. Ay, talaga pimasyar ka. Wen tauray agin na si dagti balay tayo, kat ado ti pakakumikumak. Italang anawaya anak, tatang. Kinapudno na, kagap-gapok laang iti bakasyon mi. Bakasyaw? Wen, tatang. Incentive mi iti pagtrabahwak. Nagpasyar kami ijay Japan, tatang. Nukasta. Nagkapupay gayam ijay Japan ti pasarabong kanya. Wen, tatang. Asinaw tinangibagakan ka apastra kam day ta babae lakay. Sapay pinagkapimpay. When ata asawa mo ti anak ta ni Lisa. Ay, jak kayat amakita ti panagrup-rupa day ta babae. Mapangkagit diti kusina. Tapno makapagsalita kaya. Ay oray sanon. No di mo kaya. Ibagak langay. Tayo ti umay dito sa alas. Ay unay kan Andres. Inton sumarunaw. Agpakada kapaymot kanya ka. Sana kasta. Conforme ti paspastra kam dito'y balay. Manugang tamit ni Lisa. Awan ti makita kadakis ijay. Win kayam. Adda ti pasarabo ti manugang ta. Para kin ka ti shoulder bag. Kita ma. Kit agrup-rupa ang iginain. Naggapoy di Japan. Japan? Kasano anak kapag Japan day ta babae? Incentive da kanubay. Awan latamok dita. Amangan no adamatan ti sugar daddy na anang sponsor iti bakasyon da. Ay napipita. Dayta kinamanagatab mo ti pangpangrunang bike. Di la mabalain, ngagbaling ka anaragsak ka dagiti achievements ti padam a tao, Aling, mapan ka rin dyan kusina. Tagsarita kayo pa. Agsarita tantumay, inton madamdama.
Kumusta kayo, nanang? Nasaya at ba? Nakita yung kaditi pasarabok kada kayo? Naggapo pa ija panday jay abag. Ada nga min free incentive iti pagtrab-trabahwak. Iso ang nagbakasyonak iti talo nga aldaw ija abroad. Ha? Nangagkut imbagayo itay nga da sugar dadik. Awan ti sugar dadik, nanang. Anos ken gagatlaang ti adda kanyak. No diyo patyan nga da trabaho. Mabalin matapapan kayo ija balay. Tapno da kayo amismo ti makakita iti aramidak. Ay nawaw, no kasta. Talaga nga da kwarta na. Usaran nyo ti baga pasarabok, ananang. Di kay madanagan. Nagrigrigatak ti kwarta nga inggatang ko iti dayta abag. Talaga nga awan babain day talisa. Anya nga iti makunamba kay inrigalwan na ka ti manugang mo. Itinginginain abag. Ayawan bibiyang ka. Uray manupay abag ti regalo na. Inparo panakin ka. Nga ti kwarta na ba kay? Pagyamanam kitni takalmado ti manugang takabayatan ti panagsalita. Saan na ka pinagsasawan? Ayag sardeng ka man si ka Andres. Ita, amumang akwarta na tigas gastusin na. Saan akwarta ti anak ta? Kwarta na lang no kwarta na. Anya kumaita. Anya ti ko makoy? Awanan trabaho? Awan ti mabalinan mi. Ta saan nga itulon ni Sir Willie ti negosyo na. Nabangkrap ka no. Kasano harudan dayta? Tambay ka manan. Agsapulak iti sa bahala pagtrabahwak bakit? Kat, adang arud kwartam? Tilaang sweldok iti manungal daw tinamnamaag bakit? Awan mo turnong ko. Tamanulang mo ti sweldok. O sige, ikan ka iti gastusam. Tapno makapag-apply ka adagos. Saan? Nakababayin mo't keng ka? Anya ko mati pagbainam kat asawa nakmat. Awan daddo mga agtinulong no di datalaang. Gumatang ka man iti bangos di ta tersena, lakay? Awanan ti kwartak. Manghala ka iti wallet ko, Di ka agbabain, taga-sawa tamutan. Bakit adapay mo't tinatang? Isupay lang at isidaon ta. Amo kasan ka na irwam iti puro anatan. Gumatang kakit din, ta siya akong ti mangiluto. Dakil sa mo tindi utang ko keng ka bakit? Sipod na wala na kiti trabaho kat sikat ti agkas-gastos. Gagangay na alakay. Ti kwarta kat kwarta matan. Ayo, nawawan ka. Jack amo, noan niya tinapasamak kanyak bakit? Awalan ti ado a drama. Mangala kakit din iti kwarta iti wallet ko, tagumatang ka iti sidaan ta. Nagsaramat gaya man ti restaurant a pagtrab-trabahuan ti anak talakay. Isaw tinadamag ko itay. Idi kanupay na palabas alawas. Dinalaang impakpakaam mo kadata. Nukas tagaya. Makalawas mo tang. Nga awan ti trabaho ti anak ta. Nanang, tatang. Nay, si kamot gayam makawi. Anya ti masapul maaw. Kahit kayo lang nga sarungkaran. Pudno ka day at tambay ka ita. Una na, nabangkrap ngamin ti sigo na pagtrab-trabaho. Madamang agbirbiro hakiti sa bahala pagtrabaho. Amangan mo't nawanan ti kanunyaw. Sana parikot ti makananang. At dati na talaga da trabaho ta sawak. Ha? Saan kami agbisin nanang? Nagagawit ta sawak. Pinapudno na. Kwarta na tigas-gastusin mi ita. Nangigmaw? Nangigmumit siguro. Timbaga ti anak tabakay. Sanda nga agbisin. Gaputad dati natalgad at trabaho ti manugang ta. Nukas nga raw. Talaga adakkel ti sweldo day taalisa iti trabaho na. Kitno gimatang pa iti regalo na king ka. Kamalay ti pampanunutam idi akwarta ti anak ta ti gasgastusin na. Isukit di pa'y gayam ti gastos para iti anak ta. Ay, wan nga rod lakay. Nagkamaliak. Kasanumay nga beng. Imuna ti adwa saong. Saan mat gayam apod no dagiti atap ko? Ay nakababain launay dagiti insawsawang ko iti kalabas lakay.
Nupod no ti panagbabawim. Mapan kay di balay da. Tapno agsarita kayo analapat iti manugang ta. Ngan. Unlakay, mapanak iti ayanda, kalpasan ti pananganta. Ay, nawaw! Di mo pagpanunutan iti dakas ti padam a tao no awan met natalged nga ebidensyam. Aguli magka no awan tinasayaat nga ibagam. Tasaan nga amin abanag katrumbeng apakibiyangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anong atin? Imayak mareta, umutang ako maiti kwartam. Ha? Uray 3,000 laeng kumare. Ano mo ti kwarta, Mare? Adala na patag apang usarak mare. Bayadak mo laeng kalpasan ti makalawas. Sana mabayag. O sige, pautangan ka ng pangaasim ko ma, tabayadan mo't laada gustan eh. Amumot kan, agday dialysis ni tatang ko, kat masapul nga adda ka namin ti kwarta. Wen mare, di ka madanagan ta agbayad ak iti aldaw nga impromise ko. Ay, Saus, pinabuludam ni si Mang iti kwarta. Sapay nagrigat ay jasing singirang. Nakuna nang amin kanyak, akasapulan na unay ti kwarta lakay. Naasyanak mo't iso a pinautang akon. Sapay la kumaa, tasaan ka amarigatan amang singir tukin kwa na. Ay, padasan na ti saan nga agtungpal iti tungtungan. Amo na mo't na akagurgurak ti kasjay. Ha? Kagurgurak man ti tawa na kasingsingpot na umutang. Ngamno pa nagbabayad, lumaban. Bareng no sana
Lakit din ti isam mo bigbigat. Pag-lapayag nga isam ko naman. Ha? Ay, naggapuam nga eh. Ay, naggapuak man ijay ang dagiti ko kumarek nana. Nagtutulagan mi no kaano ti ipapan mi ijay beach nana. Ah, kasta aya. Ay, ti makunatlaan nga sana all. Maya ngagpaiso ti mapan ijay beach itatasama rin. Nana, mayat a talaga. Ay, kaano kayo nga yamapan? Inton bigat matlaang nana. Isong agawid akong tamapan ko isagana dagiti arwatek inton bigat. Ay, no, wow! Bitch ko naman! Anya? Mapan kayo jebis inton bigat? Kunang? Lakay, kadwak dagiti ko kumare. Apay, adda kwarta maya. Jay pasahiyo pa lang, dakkelan. Ay, una yun lakay. Sanak mat amapan makitintinulag amapan ag bitch no awang kwartak. Ha? Da kwartak lakay. Danag mon aya. Langalam ngay mo titi kwartam. Nakadulakit asaludsod mon aya. Basta da kwartak ah. Ala, mapan ka, nupudno nga adda kwartam. Nay, sika magayam mi din. Apay, saan ka anakipan kada si Mang Ijay Beach? Ha? Bitch? Kawamat, napanda mo idikalman pay. Kadwa na dati na kin Marjay. Kadwa na pa'y niluseng. Ay, kasta ayan, nana. Kaamamok man anapan dagayam. Wan, dimbagas dito idikalman. Kunak, ano kadwada ka? Ay, nanana, uray awisan dak, jak kayat timapan no bilang laeng. Ha? Amoyo matan, ado ti pakakumkumikumat. Iso nga jay oras ko amapan ag pitch o saraklatan nga ag trabaho. Sa bagay. Husto ka iti da ita nga imbagam. Sayangak man ti may saal daw nana amapan ag happy-happy. Kan saan kumutla ma-enjoy no adda pang panunutok at trabaho iji balay. Ay, wan ah. Awan silbi ti panagpasar. No ado ti panunutan nga arabidan. Ay, naimbag pa'y da kumari si Mang tanapandagayam iji bitch idi kalman pa'y. Ha? Naimbag man ta nakapanda. Asino ay ti kakadwa na anapan? Kat da marji ah. Kasta yan? Naimbag da pa'y tamasang sango dati mapan ag bitch. Ano kayat mo? Di mapantamay. Oho, niya aga pula kay. Nagado ang marami dito balay. Aglay laangon na itilakok a sapatos kan badbado no iso. Sa bagay matkit di ah. Awan lat oras ko iti kakasta abang banag. Paggastusan laang. Ne, nakasangpat ka magaya mo si Mang. Ay, wan lakay. Itayak pa nakasangpet. Ed, anya ngay mo ti pasalubong mo. Pasalubong. Ay, awan. Awan na pulos tinagatang ko ijay. Awan nga ruden kwartak. Anya? Diyan nabati a kwartak. Apag isula nga nagpasahik a nagawid manipo di dya beach. Oh, na yun. Ay, nabambanog ak man. Kaya ko ti agin na na. Ay na, nagmayat man da ito'y a picture ko ija beach. I-post ko man iti Facebook lakay. Ha? Tapno makita dagiti kaaruba a managapal a napanak bet ija beach. Anya? Tapno sanda panunutin, nga isudalaang tadda kabailan na ama panag beach. Ay, nawaw. Anya ka din dito nga ibagbagam si Kasimang. Pudno mat, sana ya. I-post ko kik din. Ay, gayam. Kanya nga tati caption ko. Ay, feeling blessed at LU. Kuna manlangan. Kundi feeling blessed ka man, di ta ipupos mo. Awal lang aruti may saangan. Anya? Feeling blessed kung kunam, kasyak nga asawam, mabisbisin, tawan pa'y naluto ang makan. Apaw, nagbayat mo na ito yung post ni si Mang Apicture na iji beach. Nakaswimsuit pa'y. Ah, adaya. Dahiti man na
Feeling blessed ko na napay. Ay, hagasem man. Naimbag pa'y kansimang tanakapan ijay bitch. Uwan nga raw. Gamda tao, pulos pa'y adi makapan mo. Naimbag pa'y kankwana tada kwarta na anapan ijay bitch. Ay wow, inaktuman kiti jay balay da intun malaw. Inaksingira jay utang na kanyak. Itanghal daw ka, tin karina pa nagbayad na. Ada utang na kang ka? Ada imay imutang kanyak idinapan alawas. Nakunana, amasapul na. Isuan na si Akmat. Ay, sus! Sa pala kumaa, tasaan na pagsakitan ti ulom no agsingir ka. Ay nasaya at mata sinong batang tiawag ko. Kasano ngay gayam di utang mo kanyak. Masapol kumutan, tada importante apang usarak. Kwa. Ay, pasensya ka la kuman, mare. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itakeng ka. Anya? Kat no, di pa'y na minsan nga aldaw zain karim kanyak apa nagbayad mo, saan aya? Kwa ngamin. Saan kumamot akas taa? Nagkari ka, kan idi may kaimutang, nagsingpat ka. Naasyanak pa'y ka. Sa itang agsingirak ni apay ng kastamot ton. Ay, unay kamatan miding. Kunamlan no saan ka mabayadan mat. Apay, itarayak ay at utang ko kang ka. Anya? Ni, apay nga akasta ka mating agsao. Sika lang nga rin tinakautang, ngam si kapay ti adaganas na makaungat. Madinsa Anya? Ti kunam kit de, inusar mo lang ti kwartang inutang mo kanyak anapan nag-bitch. Di ka lagbain. Agutang ka, tapno lang ada pag-bitch mo. Sa kapay agpos a feeling blessed. Ay, agraraman ka kit di Salbag ka. Kung nagtumot ka, hindi pa'y lagakas dyan, ti ugali na dahi dyan si Mang. Nagrigat asingirang, sakit isumupay ti makaungay. Ay, makapahay blood tayo siya babae. Hinton sumarono, amumton bakit? Saan ka basta na nagpapautang? Tanay, sika pa'y din ti ma-stress ng agsingsingir. Ay, saanin na talaga lakay. Dahil tamit kami ti matiging kano minsan. Nagbiit ka maasyan iti tao nga umutang. Hindi da kamot amo akasyan. Wan nga rod lakay. Iso apulosin saanin ang makaulit tayo siya babae. Apay ngay asikapay ti adaganas na makaungat si Mang. Kasano mga minasan ang makaunga da tao. Kunamlan no saan kayo abayadan mo.
Andiya, idi may kakanyak ka imutang, nagsingpot ka. Ngam itasingiran kan, kasta kakidin ng agsaaw. Ay, kaslasan kayo ang makaaw-awat. Agbayad ka, no di mo kaya't ngay darong ka. Basit agatan dayjay. Ngam gaputa kasta ka ang makisarita, mabalin ka ngay darong kunak tumag. Anya? Nakunam kanyak ang masapul mo ti kwarta. Tagayam, inusar mo lang nga napan nag-betch. Di ka pa'y agbay na kung depos iti piling bless. Ngam inutang mo lang mo ti kwarta nag-betch mo. Ay nawaw. Anya? Agbayad ka, aging gainton malam. Nuawan pa'y lang talaga ngay darom kan. Ay na, siyak nga sawam ti mababain si Mang. Eh, Di ka ti mabain ka dagiti comments dagiti tattao ken ti Facebook. lakay. Naku na dyan may isa nag-comment. Feeling blessed ka. Ngam inutang mo maggamit ti kwarta ang nagbits mo. Ay, si Mang. Nakababain ang perperme. Eh, kwa lakay. Saan naman siguro mag-comment iti kasjay no saan akasta ti ugalim? Nakautang ka lang awudan. Ngam sikapay tadaganas na ang makaungat no singirinda ka. Yay, di ka lagbaing agpupus iti feeling blessed. Feeling blessed. Sana na maulit lakay. Awan ti ato drama. Inkagot agdis kita rin ti pagbayad mo kanag iti utang mo alagbits mo. Salpag ka. O anya, awan ka di ba ti panggap mo agbayad? Eh, kwa mare. Pangaasim ko matay ka nakitibasit apawayway. Ha? Pasensya ka la kuman ah. Gapo iti nailawan ana sa uken ka di na minsan nga aldaw. Naku namladay ta, gaputa na ibabain ka una iti Facebook. Feeling blessed, amapan mo ipopos. Ngam adaw mo ti agur-uray ang nakautangam, ay nawaw. Ikarik mare, bayadan ka saan pa'y nga ita. Kat kaano manan ngay? Amo maggayam ti makisarita iti nasayaat. Ngam masapul pa'y ang maibabain ka iti social media. Ha? No awan nga minti kwarta a pagpasyar, saanin nga umutang? Nangruna no awan mo tinamnamaan a pagbayad. Ay, apo aya si Mang. Gapu lang iti kasta nga inaramid mo, madadaal ti panagkukumare. Ikarik mare, saan na maulit pa eh. Bayadan ti inutang mo kada kami kininana Berta. Ta iti kaano man, saan kan ang makaulit. Dalaang ti